Mushaki witu bakansara bari kushitama harukiko rw'ebembera ururembo rwambara nibagira ngu meya aremerewe kushyikiriza omwoga gwe nk'uko ebiragiro biri kumuragira. Abari bagira ngu kanso yabo ndishengero ryabo ngo mbwenu tariho omuntu oshemereire kubajoga. Zimwe aha nshonga munana ezi bakansara babahandikira emikuru w'abakozi mu rurembo rwambara City Clerk omu mbaraha y'ebiro 23 eby'okwezi kwa 12 bari kushaba okushoborwa zirimu sente zirikuhika obuhumbi 4 na miliyoni 200 ez'esente za Uganda ezateirwe aha akaunti ya kanso kwonka zikabura kukozesebwa. Obuteekyerezana oburi hagati y'ekitongore kya MBJ Consult hamwe n'orurembo rwambara muringo niko gumwe bakansara aba nibenda kushoborwa hankora y'enguuto eyaburemba kuza hitendekere lya Bishop Stewart. Ebitara ebyayangire kukorwa ebyateirwe ha street ya Makansin hine shonga ezitohandikira omu baraha wanura tukahandika hari clarification about Bishop Stewart Buremba Road 1 and 2 tuhandika status of unspent balances July 2024 tuhandika explanation about dispute between Mbara City truck owners, tuhandika clarification about street lights on Makansin Street, issues on staff. Issue ni nyingi ezo issues tukashaba okuzitushoborera. Ogu nagira ngu kanso eriyo neza kuferwa sente nyingi habw'enshonga ezo batari kumanya. Bro misho bayanga kubitushoborera nkitwe ba city councillors tumanye enshonga zikarugangahi ezikuretera n'ihanga rya luzinga sente tuyonza kuferwa sente nyingi munonga kandi sitekelaka nwari kuvunanyizibwa hanshongezo. Aba nabwanyuma ya town clerk kwanga kubagarukamu bakahandika baraha y'ebiro 9 ukwezi ko kubanza umwaka ogu eri kuzowa meya w'orurembo Robert Mugabe Katebezi bari kumushaba kuragira town clerk ase abirebe okutebekaniso rukiko rwaho naho. Muhammad Byansi uri kansara wa Nyamtyobora nagira ngo ecyaretere bahandikira meya ndo kugira ngo speaker wabo rukujinana hakwete enkiko akabura. Enshonga ni nyingi zitukubasa kugambaho konko omuncho muri ezo zitwabasa kubashoboraho erizoba tukasaba ngo tunge extraordinary council twahereza meya kubani we yageta abo kwa speaker witu akabura tukatwine kanso ku 12 ebirashatu na kimwe nerizoba taketaga kanso twagira meya arebwe ngo yatwetera kanso twasitama abo kuba deputy speaker akarwara yasyankame nk'emyaka 2 na watakwija mukubagarukamu meya w'orurembo Robert Mugabe Katebezi nagira ngu akagarukamu baraha zabo zona kandi yahandikira na town clerk ari kumushaba okutebekaniso rukiko. Councillors bakampandikira bari kushaba extraordinary committee nahandikira town clerk to make sure that they prepare an extraordinary committee iba bintu bena town clerk ya addressing nation kazabo. Town clerk yangarukamu yangira ngo extraordinary committee bariyo bagishaba obwire obutwasheduringire council iyo kuzaho izuba iryo bwakashatu muringo nubwo gumwe Katebezi nagira ngo bakansara bari kumasa kumwiha mu BSG abo kugira ngo uteine mushango gwakoze kunya mu BSG munakora umpandikire nagambira town clerk atebekaniso rukiko na speaker ahabwo kubana gw'umwuga gwabo meya tari kwetara rukiko kandi town clerk ni technical person uri kuguidinga how council issues are done. Katebezi nagira ngo batebekaniso rukiko aizoba rirwa kashatu nuko kushaba bakansara kwikikana agomize ngwe ikintu kija kubahwera ubutashisha sente yo miho mushoro. Bakansarazi nabajangu nebenda extraordinary council konka ombwiro obu tubiye twasetingire eiba kweta council orukiko tabamerika oru bakansarazi bona nabatezi bakaruru nabandi bona oru bakwikizwa kuzachi omukanseje. Ori speaker w'orurembo nurwo rumwe Bone Tashobya Karusya nagira ngo cyo kwindira town clerk kiri kumagisango office yagenda nayo ibihandiko nibabirumu sifata town clerk witu bamutransferinge nangu naba town clerk abandi inoko babahindurire bone atitwe bamba turetero wasoroti no mucara ntumwakira akubitwe itweta mwite neriye imyaka 5 ko kabona remba kubamba bahindura konka kakurwa mu office cyonsa office yarugaho
apana abako byabe nakora ne babere mu engineer ne babere mu contracts committee bambahereza tenda ne contracts committee atartabun clerk wenga so kwa kurgaho tube twine written report naye aje explaining ashobore ekikugenda omumisho omushachi weitu yageza kugamba na town clerk w'Orurembo nurwo rumwe ahanshonga ezagambwa heguru kandi ogu yayanga kugira iki yazigamba